leitung lama na taksa penin banga ade na taksa penin banga asep hiak chi thei poimo mama no he taksa omin chin na kha na taksa in kha it is lust against the nature leitung lam thil a mo ya ani work of the flesh it's pen kha bang che chile nang adi wak ngai to adi self centered de nang nom na sak nak le lung simane nei ve why bana hel utna to pai khom te te de hi work of the flesh na taksa lungulhna pen chu nang no matter what happens mi dangin poisa kelele ken nop ka sak nak le chi pen na taksa lungul ai ve hoi za ke ve mo le mo sungkwan tele ngai sak lo zena zudon khonga iwa pai hia khak sek bang ja kale because we lust after the flesh I taksa lungulhna te hin kei nop sak kei ken nop ka sak nak le mi dangin nuam sakele poi kei tu lai takale hi tho I gamale hi tho e ken nuam ka sak nak le mi dangina ken sum ka nga nak le mi dangin nga ke le poi kei self centered namasya mo mo why bana sinful nature I taksa hel utna lungsim to hel utna hinzia to pai te te ding hi bana hi achang sem din ai gin ding work of the flesh a character chu bangale focus on selfish desire to again pen mo nang de dan nang u dan nang chi dan nang nop na sak dan pen chau focus di so the work of the flesh is self-centeredness not Christ-centeredness achang mo Christ-centeredness self-centeredness is chang achu kei chi deve Copernicus hunmaina everyone thought the sun was revolving around the earth Copernicus hunma amo khovel pumpi kha khovel pumpi ki ma nisa ki vial da king tamo koi vewa hilele Copernicus huna pata hong thei chu a opposite atwa man hin chin the earth revolve around the sun na hi ve ele ut pen chu thil teng ikim ikianga if they revolve around us ikim ikianga ei chi na ki ma omdek le ki ut ei ve inule ipate le ei chi dana school kai na le ei chi dana jingka tho hun chang le ei chi dana dak som le ni kho bai dewa sun dak som le ni kho tho di it's all around us ei kim ei kiang pen chau iki focus hiai pen khan na taksa utna focus on selfish desire hiai vele mai na kalom te to kipoli nga mo amau to ken nuam salo ina kaom chale nuwa ken nuwa no anangai wo kalom te to ka kipol chale ken nuam salo ina kaom chiang ale ken nuam salo sungkwan te to ka kipol chale ken nuam salo school ka kai chale ken nuam salo biakin ka kai chale ken nuam salo bangale atam pen to ka genalaka bangwata le ken ei voi mo le hiai ken chi lung sim to hinkhua izat det pen that is the work of the flesh na taksa na character ive I na kha ive hiai zake vi adang to ina kinak kha gi ge why bana lead to moral and spiritual harm na moral life hon subuai de na moral life it cha na siang tho na adik lo pele ngai to no lo why zaka bang ken nuam salo kai chiang ina khatna ken nuam salo ke hi chi ka hi chiang ina vì nuam ka sak nam lo hai chang ina chin nop na sak na don zong ta nei ve and you don't even care about the moral lives moral life is cha adik lo pele ngai sak no lo nang nop na sak na di hi nak le adik lo le ngai sak no lo sum ka va mu na di hi nak le thei siam ya adik lo pen kha ngai to no lo hiai ge ve again lead to moral and spiritual harm na siale pathei na mo adik lo pen bang le ngai tua no lo china zu na vadona mi na vawak le poisa no lo na moral life on sia nu mei to pasal kal na wathang ta le poisa no lo zuaw na gen le poisa no lo social media adik lo na kap khel le poisa no lo and spiritual harm na tak na khalam ma le buaita
you thought your desires is fulfilled when you go against the moral law ดานปัทยานดานเป็นน่าจุยโลเจียงอ่ะน่าตักษาอูน่าเป็นน่าลุงกิมน่าเนยกิสาเนยเวฮิเลวายน่าตักษาอูน่าเป็นอินจูบังอาเลดานนจุยนนโลอดีกโลเลี้ยงไงตัวนนโลว่าฮิเจียงอ่ะขาล้ำถิ่นเลี้ยงบัวไอไตเวจูโดนก็มาเบียกินะทูมนาเนยคนวางมาไม่อินเตอะคำเจียงอ่ะวาลูตว่าทูมุจีเรางัลมอเขียนขัดตะเกียละจูคำละเตลเป็นมาทุกเย็นปนะจูโดนหอยเราว่าฮิกิซีกันนะจีเซ็ดเละจูคำขัดเหแล้วมาไปเต้าเจนทุกเย็นปะวักตุ่มชุดไปเต้าจะจีเละไมโครโฟนกุยปัลฮักกิปูกินจินกิสัดเจ็ดจินเขียนขัดโดยมาตานาสาวจะน่าโหดขี้อักตุ่มเอล่ะจีบังมอนั่นโลจริงหูเจ้าก้า you want to be successful in your lives you want to have the best boyfriend or the best girlfriend or the best car หอยเป็นของในหูเจ้าเขากระทุ่มนี่แหละโม your prayer is centered around yourself not God เองที่เสียมั้ย spiritualอีขลัมทิลมาบังเลโมเอกียงเงี้ยนะตัวเล็กโถนะโถจะบังอะไรตัวปาตัวนี้ก็โถนาเตียงอมปีละไกสุงกว่าเตียงอมปีละไกที่เปี้ยวมังอมปีโนอาเมนบางทุมนะเลยไว้ Christ centered โมไอ้เกลเซลcentered ได้อีทุมนะเตียวอัตตามโจโมหิมะโลโมตัวปากะลมเตี้ยสร้างอาสางช่วยน้องป้าสกิลไล่สมาอะไรไอ้จังอาจู self centered ทูมนาอันนั้นอมกีเกยยัยเป็นไอ้ตักสักลุงกุลนาทีละโมทูมนา spiritual ตานันสุบวยจูโดนคำเทหิเตี้ยบางบิยากินอากายจันวามสนองจินกายนนโลเวเวมเลยจังโม create conflict with others and separate from God ยัยนัดตักษาเป็นจูbecause you're self-centered ตานงมเสียงอะค่ะบางเสียอิจินna moral life ของเสียอินจินอดีกเลยนัดเตะนะของเสียอินจินไว้บานะนักขลัมเลยของเสียอินจินไว้เสียงอะมีตัวของกิเขียนสักอินจินปัจจัยตัวเลยของกิเขียนสักอีเวมีตัวนักกิปลเทโลเลจูมีหัวน่าหาวลวดเลจูบางจีอาเลนังนะ self-centered จีนายเวactually the work of the flesh เตะอบ้านบันิสิมสุกจวลุขันนะ sexual immorality นินนะ impurity and abana idolatry and witchcraft hatred jealousy anger rivalry division envy drunkenness and uncontrolled living ยายเตะเต็งๆนั่นตักษาอุณนาเชเวตักษาอาปัตติเวยายเตะ Galatians chapter 5 verse 19 to 21 and เลี้ยวจินอมเดียฮีอ๋อเอ็นโอยายเตะเต็งๆโฮลยักเทจีเหรอเว้ยน่าโฮลขี้ยักษ์เลยจุน่าสีไงเว้ยโฮลขี้ยักษ์ดีเรานังน่าสีดีสวยเว้ยไอ้เด็กๆเบ้ยนังอ่ะจูเอ็นโอใจเย็นนะนุ่มเมย์ภาษากาลทางตั้งน้ำมีเอ็ดละนะในอีจิเตของตักษาอาปัดเห็นจินเสียงโลนะอีจิเตไว้บานะwitchcraft อีจิเจียงอ่ะโดยเบียกอุณาของบ้านนั้นตักษาอุณาจากเว้ยหิมะโลโมไอ้บังยายมุนน้องไปขัดเตะ counseling นี่ขัดเตะของบังอินห้องเย็นนาวะกับปาสอุดจากเทียClass 10, Class 12 kapas udzak. Ay ki iPhone ka de zyak. La kasya mudzyak. La asya mudzyak wa chanting kong bolun chin bang jai jile crossroad la kong athum na kong ne yu. Ma. Why taksa ud na te. Why bana zudon na le uncontrolled living it tu bang jai le uncontrolled control no lo wa hin khozat na mo. อุทุนนาเท้าอุทุนนาลุมอุทุนนาฟอนอะหอยเราเลเทเราเอ็นไลฟ์จุคอนโทรลโจโนเราหินขวาอีจัดเตะเต็งอีตักษาอาปัดฮิเดเลย้ายเป็นคนเกลจัดดีงานน้องสิมดิว 1 2 3 these are called works because they are action people produce on their own apart from God's guidanceยายเตะเต็ง work of the flesh กิจีบางเจ้า work of the flesh ตักสัตทิลฮิเตกิจีอาอิจิเลยยายเตะเปลี่ยนข้าบางอะไร because they are actions people produce by their own อามาอูนามาอามา desire อามาไงตัวนาสุ่งมาปะตาหงปวดเฮียจังปะที่อันเตลโลวะนั่นมันนุยะก็เขียนทั้งหลายโอ้ยายเตะเต็งข้าบางเจ้า work of the flesh ตักสะอูนา
taksa nasep te kichia ichile pathianin abol pathian apa tahong piang ana hipa lowen chen mi ten ama u na ma apa tahong pot hia because it is the work of your flesh nang taksa u na pa tahong pot hia apart from God pathiana pathilowe ve hai te eno pathiana pata asyang tho me ve nu mei pasal kal thang tan na asyang tho amma hi e thang tan na asyang tho je nu mei pasal kal ki pol na asyang tho ame ve ile asyang tho lo pe ma chu pathiana pat hilowe ve na manu ya khan ve kong gen thang lai di the work of the flesh na taksa nasep te akichi jak hai pen na taksa nasep te akichi jak le hai pen nang taksa lungulhna apa taung piang ahi zakina pathiana pathilo ahi manina taksa nasep te hai te pen eve kilhlup dia an again gige living a defeated lives in the spirit is caused by the weakness in the spirit living a defeated lives in the flesh is caused by of the spirit living a defeated lives in the flesh taksa a vuallel na ichi pen mo vuallel na ichi changa hiya lai sim na te gen hilo ke kho na Khristian hinkhua a na taksa u na pen na zo lo na pen chu na ha lo zia ke ve na taksa hat sem le na taksa vua zo de ve na taksa hat sem le na kha vua na kha ha lo de ve adi hya mole na taksa hat sem le living a defeated life in the flesh na taksa a vuallel na hi le chu na kha hat ke china hi living a defeated life in the spirit is caused by the weakness in the spirit thau na kha a na ha lowa a hi le na kha a vuallel hinkhua na zata a hi le khalama vuallel hinkhua na zata a hi le na kha hat ke china hi je vi ve tho hi ve the work of the flesh hi enjol ni an yeu de ya the work of the flesh and the fruit of the spirit work of the flesh taksa utna taksa nasep te comes from human sinful nature na taksa utna na taksa mi hinkhua khel na apa tahong kipan hi a why bana work of the flesh pen ma again lai ni then again self-centered ahia ama vuak ama kim kianga apaya produce conflict and sin kido na le khel na hon tu na taksa na sep na pen chu khapi na om ke ya why bana khalam si na tu na hi himale pathian I na penin khaga te apat penai le pathiana pat hong kipan hi ya mi hinga pat hilo pathiana pat hong kipan hi ya god centered hi ai ve poimo mama god centered ka hi ya ke hin khwa is it god centered ka hi dam tu lai ta ka america te to iran te ki down chin america te na bangale a center tu make mega kichimo make america great again chiwe vewa amau laka a center tu chu bangale accept diu chu not self centered ama u lo thu hi lo in chen america adinga pangu so their life goes around to protect america why bana produce harmony and righteousness diktat na to kilem na hon tua hong tun te ding hi why bana hiai pen chu bang chep to pa a ki pum piang na hi mo sim ni hiai dik ma sim khom ni o 1 2 3 ka english dik dia ma ji tu ka he khel kya flesh I taksa pe na ken huai ka ut pathen huai chi le ken huai ka ut I chi pen mo dono lo di don di pathen chi le hi thau di na chi pen na taksa pa we ve ani na spirit kha pe chu pathian in a dei pe na om di regardless of what I want ken ka ut pen hi lo wa pathian in bang a chi di o pathian in na bang a dei di o chi pen ong hi zo yai pen kha pi na ong hi zo i ve a chang mo a chi le how it starts work of the flesh bang chanang ki pana chi thei phot ngai abula patak chu thak di
sim khom ni hai 1 2 3 each person is tempted when they are dragged away by their own desire gari start se kuma gari start lawai tai se kuya le chabi thun tu lai chu chabi le thun ngai non lo akwa ule ma akyang appa ya tit tit che ki hongge I wa changkang lo ta hi le start ngai press button no min chin press su ma khen khat tu lai te bang chu press le ngai non lo akyang atun chin aklat abang khat a break ya aklat sa si ko zin chaging pa ge ge sama lai ve tha da wai gop tu lai te ma kan chu dei lo so nok le ma nuam chi lo a chi le huai bang banga how the flesh works okay how vehicles works chi ikan zu ikan zwal gari bang china atai the ale a first abanga le hi ngai step 1 the spark start how it starts to zin chaging bang banga step 1 kha banga le desire lungulhna you know each person is tempted when they are dragged away from their own desire amau lungulhna ma a hemain a omu cheve desire lowa kwa manong hem lo deve mo na lungulhna ama hong ki hem ma sa deve kham the hi tung lai ina chipot ni khelna na vi na hi ma ale mo desire khat nei te te ni ve mole lungulhna khat nei te te ni ve why lungulhna na nei pen khel nai lo kho he kong gela simni hai desire itself not sin but when it is fed repeatedly it can grow into something controlling desire itself is not a sin desire is pen khel na hi pa lo wa hi ma le kin deu hi ma le wai na lungul na pen mo na vasep hiak chiang ina amanon le control the ve khen khatte na phone lungul na khong khel na angai mo khel na hinai loi ve hile huai na lungul na pen na sep hiak na dinga unfair means zanga no matter what chen na va pai te te ai le huai pen khel nang hi Toupa'n khanna chu hong kizol na pen chu banga ichile the Bible is very clear that the root begins with dinas mo the root pen banga le desire to desire pen gen e china gen le hai chitang hong kitu mo a hai chitang ei ve wai pen phota zu don khaten ngai to leo chen na lungul na wai hong i phot dei ve wai na lungul na penu khel nai nai loi ve hi le wai pen kha hong kitu hong ki koi panei ve nang wai pen na absorb diam chei ve mo le hai chitang ama vua ka om le banga chi a po ya po lo a kitu kya po ya po lo ha po lo mo le bangi chi a wai pen la chi na tu cha po hoi ja ka a hai chi tang khel na tang pen chu desire na lungul na khatwa hong ki kai te te de ve here to at this stage here hu na chu how it starts the person agrees with the desire ma banga here mi pa pen kha a desire pen kha I will try it ka hi cheu mai ki dia khat vei sun chi khong kwa man thei lo di chi khong ei ve hi ama sa pen i desire pen chu hi cheu le bang poi khat vei va don cheu le bang poi khat vei va pek cheu le bang poi khat vei va ki kap cheu le bang poi mo khat vei khong hi china mek lut zual le bang poi na phone na ad ut na scroll to ne dut khathongam ama sa chu bang chi hai te lo di phot zo jen cha anon chang hon dok zel anon chan dok zel atop cha chu desire ngom ta I'll just try it nai lo hi bo huan na valut khak chang a chu ven net hit cha chu bang chi poina e chi ta de azing chang a chu valut khak le poi chi no lo ma thei xiang wi ya no one will know kwa man thei lo di yai perin chu banga le na lungsim khonga hangom chu banga ngi chi le a hon kai tun khat omin chin ma wai perin chu phone bang hi le en mai ve
just look, just try, just one time. Chả mà hon cái tụt khát tôm đi mà. Again, tăng khả năng luôn ông muốn chú asi hi mấy thế này vậy wa? Kim mol zual về, ai cái lút zual về, ai cái hi zual về, just try, just look. Hiai huna chú, ala hoài đó na lek kinh ngại toa lơ mà. It doesn't look like dangerous. It look harmless. Hi lên na mu lo pen chú, hoài a desire pen na decision na lak khel nge nge le achi tu chat nei ve. Khang pa lo di achi yang ki tu chat nei ve. Thei sia mu mo. Itu topic to kituak ke na sa simya kituak de ko tua chú i crucify đi te ahong kipan na i thei phot ngai mo le. Mo hoi ja ka tu na ki zo lo de hi ka che ve anon changa su to zel di. Hiai pe kha the work of the flesh na taksa ahong kipan na pen how it starts just a beginning is your desire hong hi te te de desire lo chu kian tau lo de ve ken bang hin suk suk de phone a en phone bang hi le en suk suk leng mo hiai ya mi lam khong vai te ki hong na khong om le chu desire lo đi ke ve en ut tau lo đi ke ve à phải bao lấy thầy lộ bí mà hiến suk yên gà đi tai nà không là chú as hiai ya desire to look mà nằm ở xem muya why dan na pornography không lấy hít thâu na desire biển mà na lút sẽ kì về à đi kia cái deal khát tắm lô loài hiai tê băng ken khơi được khát về hỏi tắc deal thắc đã hỏi các sản mà na lungulhna mà và lút này về anh na okay step 2 thu pu na lak phot ngai ve en dimo en lo di hi dimo hi lo di zui dimo zui lo di ati kya a desire itself can do nothing mo hi le hi dimo hi lo di shall I do it or shall I not do it shall I look at him or shall I not look at him shall I say yes or shall I say no hiai decision lak help bai lam ma mai ve hiai muna okay ka hi di khat ve chau ka hi di kwa ma le thei ke ida chi te na ina gen te hi hai te le mai na the work of the flesh hiai de again at this stage a person agrees with the desire who desire pen hi china gen le hang you know adam levi aki zol chini mo aki hem la ya hi hai ve so a desire rak he me ve mole naman ya a chi le hiai pe in banga chi adam le adam le evin decision alak de ve ala dia mala ki dam ama thu phuk nai ve naman siam ya thei siam mo wai banga lao le la ve he alak to kitona hi ya chi hoi lo ma hi chi tu o chin la le ama chi hoi lo ki tu hi pa ke ve na man sia moya si a hoi lo e ya a hoi lo ma wicked seed penong ki pia hi le lunga lunglut hwai da nong ki pia ma hwai pen nang o na chi le atu nang lung sima tu pa chat nei ve na tu le khang hat ma mai ve bo hia hak ma de ve step 3 abang repetition repeat ta chain hita is the formation of chain ki bol hita to achu it move beyond choice into pattern i nang de tel na nang choice hino lo in chin na hin kho zat dan hon khoi khatai ve hai penin amasa chong khoi khalawei ve desire nang khoi khanai lo na lungulhna penin chu non suwai nai lo ve la ya hi le bang chi o na va chi changa decision non la khel changa kha why pen kina i khol pa kele bang chale it develops into your pattern mo a pattern hong pa hong pai ta in chin hong ki repeat ta why chu na way of life hong hita
เฮียค่ะ and at this point it start to feel like I don't control it anymore it controls me เฮียหุ่นอาจุกิคอนโทรลตัวเวียงโอเฮียเวลนี่ตักโฟนคอยโลวะอิมุเทโลเตอมดานเตะเฮีย repetition เป็นนิจูบังอาอิจิเลนี่ดังานนะหินข้อจัดดานเงยนะดานโลวะหินข้อจังโตตัดนี่เวเฮียเปลี่ยนมอนี่ดังอาฮิจันนะอมหิวหิวเทเป็นตัวจุวักิกาเปียมวักิโดนหิมไอเกียเลวักิโดนเจเจเลวัดโดนหิมไอเกียเลโฟนเอ็นหิมมาหงมตัดนี่เวดากกว่าอิมุเจ็ดเป็นดากขัดตาอิมุเทโนโลอยู่ในเวมอบางจากก็เลยนะbrain wire นาลุงซิมไปด้านใช่ไหมนี่หัวนะ brain นะอมเป็นข้าวของกิริ wire engine ที่จะไปที่จะเอาไว้เป็นของกิริ wire engine อดีตเราด้านของกิริ wire เว้ห้องกิบอลทักอี brain สุงาอากุยจามที่นี่มอไปที่ด้านตะกะไปเป็นของกิเลไปใช่ไหมนี่ it rewires the brain ห้อยบานะบางอย่างในจิตใจresistance อิจิโตมะฮิจิหุ่นเจียงอะค่ะบางทีย้ายตั้งแต่ต้องสุกเจียงอะจู when it becomes a pattern the work of the flesh เฮียเป็น step 3ค่ะก็อีรูดข้าเราเกี่ยวมั้ง repetition the formation of chain ย้ายเป็นน้ำเจียงอะค่ะบางทีอิจิเจียงนะน่าดูโจน่าเลี้ยงโตมเดี๋ยวตัดได้เว้ยนั่นมันเสียมั้ยแกนจูโจโนโลดีจีลุงซิมคอมอาบานะเฮียเอ็นไลน์นี่ spiritual เฮียโอเคกิ๊กทั้งไลน์นี่เฮียเป็นป่าไม้ละลายเดินจะกองกิ๊กทั้งโน้นดิเฮีย repetition เฮียเป็นน้อง repeat ตัวเจียงอะค่ะเฮียตันถุ่มเฮีย level ถุ่มตันนัดตุ้งเงยเลยมั้ง alas หงมตายเว alas เป็นชุบัง3กังเกลค่ะ4เดี๋ยวว่าเป็นบางอะไร spiritual element the enforcement แค่เป็นจู spiritual force don't usually start in process but they แค่มันนั่นเป็นขาอีน้องปั่นปีตาเดเวขาปีตาเดขากิเลปั่นปีตาเดเวแค่ก็คิด prepare แล้วก็ลงซิมาของข้าต้องมินเชนมุงงไปมามุงก่อนสั่งก็คงกี่ส่วนยัยมุงยังอ่ะมุงนี่ยัยหายจีตัวยัยหายจีตัวa desire อะมั้งฮิตาอามันโอห้องจิตาเจ้ามั้งเลยย้ายเปลี่ยนข้าอามันข้าอันจังตายเว้ยอาจัดเจียงข้าอภิตารนนสุากตาอามาอดีงามั้งเลยบางเจ้าอิจิเล่เดี๋ยวเราไม่ได้เกียนด้านน่ะห้อง repeat ตาอาหินขวาจัดด้าน a daily life a daily routine นนสุากตาห้องสุากตาปันตาหัวไอ้ตาห้องตุ้งโตเจียงอาจูย้ายตานันตุ้งตายเว้ย spiritual elementsเฮียจูอปันปีตุขัดทองตา it is backed up by spiritual force นั่นมันเสียมุยาที่เสียมุยาเห็นไหมเฮียตายเว้ยไอ้เจียงอ่ะตัวจูอมันตัวน่ะอมันเข้าไว้ตัวตา step 3ตันตุงตาห้องเจียงอ่ะจูstep 4เฮีย3ก็เกลขาก็อย่า4ดีเข้าเฮียเป็น step 4น่ะเป็นอ่ะจูบางจิตาเล่ backup ตามาโดยนั่นมันเสียมุยาอาจิเลเฮสบอลาที่น่าจะไงวะฮามาสจิเตเฮสบอลาฮามาสอิสราเอลดาวที่นี่กว่าเตะเบกตาปาเลอมาวอิรันเตมะเลยที่เสียมวยหัวด้านหนาโม่นังไงวะเลยนั่งเล็กเขียนหนาเป็นหน้าห้องเก็บบิดโซลัวเจียงอะโม่ it will be backed up by the devil but the devil will not show his face or his works but he will back you up นั่นมันเสียมุยาหูจิจังอาจูขลัมสัลตานหนาตันตุงตาเอเวตักษาสัลตานหนาของโนโลขลัมสัลตานหนาตันอเวกของกิโกมคมตาว่าจะกะโดยนัสเซบอิสิเป็นโมอามาห้องปัดห้องฮิปะโลวะฮิมาเลบังเซล it strengthens the lie จัวห้องเกนตาเอเวโนเฮียนั่นฮิเกเลโมนังโมหิงโซโนโลดิเฮียโมนังสวักตโนโลดิโมเฮียเตลวันนังหิงเทโนโลดิห้องกิจิตาเดเว why ห้องกิจิจังอาจู the devil is
telling you a lie zo awong gen ta in oh ahima ve hong chi ta di ne ve hiai na toy pen kha hong backup ta de ve na toy det di de ai chang amo hiai na toy det le mo nang mo na toy det le nang ha nang bang ma chlo di nei kha ai ke na toy det kil nang si di nei kha it will create fear lau na hong create de ve addicted kya gen di ma bang mo ele addict khat back ki de ve da ging ta kai chang amo a devil in kha hiai pen kha backup ta di. When you go to these three process thum teng na tung nge nge chu ali na chu abre David hong panpi tadi tabana strengthen the lie mo hian amu mo you can't live without this hiai te tello wina na hingthei ke di chi khong ngom ta hiai pen ba le ngai zong to ki sai long hei kha o ngai to wo nungak dek ta te le tang wal te ama lawin ka hing zo ke di na chi teu deep and the trap hiai pen chu it will bring you shame secrecy agu ka thili the na ai agu ka thili na isolation atwa ma hong koi ki koi tuam na khong hong koi ta ve za lak na khong hong tun dei abana receive freedom discouragement when trying to change ka ki heng di cha ki heng zo tuan ke ning ang zo tuan ke ning chi lung sim ma hong bol chat de ve hai te na Bible in we wrestle against not flesh and blood. Conclusion in gale desire is a starting point, is the spark. Decision pen kha na thu puk na hiya agreement na bol now. Repetition pen chu bang chi da ki hiang kol na chi mai ni mo banga addiction ong hita hi hu chi cha khasi the spirit in kha achabi kem ta di hoi hun changa hu chi cha chunang suakta theino lo de a hwai hun changa a hwai achabi toy pen ma a hwai pen kha cash out the ve hol hyak the ve aki hol hyak le na gu na du vung na teu le na hak sa na teu ong be di hire na du nau be lo di the siam ya hwai pen chu na kilhlup gi ye di ni tenga a kilhlup di dan gen man nai lo ve tu nia hiai sim khom ni cham te ni hiai desire is the spark, decision is the agreement, repetition is a chain, and the spiritual rhythms is what tries to lock in. At siang hiya tu nia igenu